Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pa'y nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Wan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantamanan jay batok ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wen anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta basura, nanang. Wen nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanam ta agiskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wen, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumano kayo man? Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Kan, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mungarud naguyong niya, nanang. Ala, baybay amon anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naibaglakit din tada ka akatulungak. Agsakit ka di, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka di, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y timaturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko timaturog. O sige, nanang. Nyanti kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Dua kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko.
Nanang agyamanaken ka, ayat na buslon, anarik na, numabisinak pakanan no agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito ruwarte pakanan Ala, akda gito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang, agsingsingpet ka. Uma, dayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita, di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangagkuti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo? Wan, Auntie, tapi napanaw na kamin, ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw, ijay, igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, Auntie. Ala, umay ka, mapanta ijay balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, Auntie. Saanan? Ibatim daytan. Sana bale, taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary, ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan ko na. Kukwa, insan Mikaela? Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan? Ay nauray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutam anaimbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang itinapintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat tan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan man to ida. No kasta, kaya't mo ti sumurot kini Auntie Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinupanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayata sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan, nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan, Auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakkan ka. Wan, Auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, Auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
no saan ani? Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat ti mga abak. Auntie, nangabakak. Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ta anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmaymay sakan sa insan. Uwan kasinsin, tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imayak, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkankanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangken ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie? Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay? Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakabang ko. Aywen, auntie. Saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Ngam apay nga tangahan nakik-ikan. Agunget pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mo't ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasaran. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanaka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Adda nagtext. Adda manin ayabmin. Ay ayaban naman ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na, agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandan ni siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ninanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko, kumusta ka? Yamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak, idyakan kantak, iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsao, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitim latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Paramat kan kuan na tar aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Sala ding itak, insan. Ngamyawid kon ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen, Nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umainak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. ha? Ayan na. Insan. Agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kayat ko asulnitan tinagkuranga kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanan nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan? Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya? Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kan, wan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kan taam mat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanagan. Saan ka na yun ti panagkanta na? Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanagan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige, kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko, buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan, timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko, naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagaduak kwarta. Diyos ko, Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad daytoy intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyamanak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.